раз я такое здесь вижу. Погода хорошая, выходной день. Ну, нормально, они денег срубили. Вот здесь никогда столько машин не было. Вообще не было. Машины были только на территории. Ну вот, им, наверное, по 2 евро. И скажи, Neįgalus. Ну или окно открывай. Открывай окно. Sveikas. Labas. Aš susitaręs, kad mane pavežios ten porą žmonių. Aš neįgalus. Okei. Bet šiaip dabar visos kitos mašinos laikomas tai ten tiesiai. Nu, visi pitai ten perkelti. Tai jeigu tu ir man rašiai su manim susitaręs. Bet aš dabar nevažinėsiu, aš jeigu važiuoju didelį eilę, tai tik vėliau. Daugiau su ko nors tariaisi? Su Valyta. Su kuo? Valyta. Tai tada tau reikia ten tiesiai važiuoti. Žodžiu tiesiai važiuokit tada. Gerai. Оказывается, я с ним был договорившись. А вот его и хулиганка стоит. Едем, ищем Лолиту. Вот, Это бумер? Да, вот это черная. Он потом не меня покатает, но говорит, очередь большая, много машин. Едем дальше. Туда вправо до конца. Да ну нафиг, сколько их тут. Вот это да. Вон она развернулась, да? Нет, это не она. Вот она, зелененькая. Светло-зеленая. Это? Светло-зеленая. Ну и что мы тут орать будем? Где? Вот это? Следующая, да, Вот это. Ну и как сделать? Я не знаю, надо выходить будет. Labadiena! Kaip šitą bachūrą tavo pasodint? Gerai, aš ten būsiu. Tenai, a где tenai? Вот там, где пит-стоп. Gerai. Вот эти вот. Папа, руки расцепи. Какое балаги? Нормально. Luka, pirmą kartą važiuoju su muzika. Rimtai? Gerai. Tuo? Pirmą kartą veži daug žmonių, jo. Važiuoju, tai ne pirmą kartą. Man pirmas kartas kapustėlėse. Jo. Kapustėlėse aš daug kartų. Nepasivėjai? Ne. Ten tuos iš karto
Man tai čia pati geriausia vieta. Rimtai? Nu, miškas gražu. Gerai miškas. Gerai, važiuosim, kad mes... Aš po to namuose sėdžiu prie kompo, kompiuterį valdau lūpom ir jo, montuosiu video savo YouTube kanalui. Tai gali sumontuot video. Gerai. Gerai. Žiūrim čia. Mano draugas ten. Gerai, vieni tada pavažiuosim. Kiek važiuosim, 2-3? Nežinau, bet mano draugas ten pirmas stovi, tai aš su juo visada važiavau. Nes draugus aptrankiau, tai dabar manęs nebeprisileidžia. Paskutinis važiavimas. Paskutinis? Gerai. Granda. Nu bent suspėjau. Jo, skamba, nes aš visai, man taip viskas buvo. Bet negalima sakyti paskutinio važiavimo. Tau skambino Asta. Neškai. Tai gaila, kad vienas ratas. Ir vienas iš geriausių šiaip realiai, tai po šios dienos. Nu. Nes kol apšilau, aš ten atsitrenkiu. O Vilniui būni? Gazoji? Jo, Vilniui visada. Nu, dabar jau Kem nebe, nes aš kai į Belastoką išvažiavau. Tai aš supratau, kad man visai patinka į Belastoką važiuoti. Tokias didelės trasas jau, nes Kem tai toks varlinykas. Pradžiai išmokti, suprast kaip Jo, tai visai taip pajutau tą tokią galią mašinos ir visai kitaip. Jau viskas baigėsi. Jau baigėsi treniruoti, dabar tik tais gal semi-pro lygos vairuotojai. Ką negirdžiu. Jau baigėsi treniruotės. Ir kas dabar bus? Tai tikiuosi kitą kartą parašysi, daugiau praleksim, nes aš dar ir jaudinuosi man pačiai pirmas kartas, tai taip. Nežinau, ir daug emocijų, sakiausiai, žinot, iš kitų žmonių, tai taip labai sugeri ir gaunas taip, ne, nu aš noriu juoktis, žinot, atsipalaiduoti, bet šitas žmogus mane žiūri. Pradžia, viskas bus tvarkoj, viskas pirmin. Bet kitą kartą būtinai parašykit arba atvažiuokit. Šilčiau bus. Nu jo, nes... Po mėnesį, po 2 mėnesių. Jo, nes realiai, bet žiemos irgi nėra. Nu. Aš dabar pabandysiu, ar atsidaro. Ai, atsidaro. Шлем сначала сними. Сначала шлем. Ухи. Все, да, Вова? Все? Да?
тоже рвет, видишь? А? Вова. Да? Да. Ну. Там коней есть, у меня тоже есть коней. Видишь? У меня задние, а у меня все 4 рвут. А взять эту всю мощь переложить назад. О! Тогда можно дрифтить. Она сама здесь первый раз. Пока к машине привыкла. Она еще как бы учится. Ну, смотри, как у меня идет. Видишь? Ага. Видишь? Видишь, как рвет? Видишь. Ну. Блядь, Мерс едет, мне моргает, я 160, блядь, едет сзади. Сейчас полетит. Мяу. Вот ты за ними иди. Аудюха, немец. Но, ему пох, какой он немец? Не, номера немецкие. А? Номера немецкие. Номера немецкие, какой он немец? Давай сюда, Вова. Хорошо, идет. Конечно идет.